Ćao svima, moje ime je Marijan Stojanović i vi gledate YouTube kanal portala pametnitelefoni.rs. U današnjem videu ćemo govoriti o tome za koga je namenjen Note 20 model. Svi znamo da je Samsung nedavno lansirao Note 20 Ultra, koji je zapravo ono najbolje što kompanija može trenutno da ponudi, i nešto slabiji Note 20 model. Sad, znamo da je Note 20 takođe skup, negde oko 115.000 dinara, i znamo isto da ne može baš da ponudi kao što može da ponudi Note Ultra model, koji je nekih 30.000, 35 skuplji. Tako da nameće se pitanje pa za koga je ovaj telefon. Pa mi ćemo pokušati da u ovom videu odgovorimo, tako da ostanite sa nama do kraja. Ok, vidim da ste se već naoštrili da mi kažete ok, kako je moguće da telefon od 1000 evra nema gomilu ti nekih stvari koje ste očekivali da ima. Međutim, naša misija je danas da mi nađemo ciljnu grupu u ovom modelu, odnosno da vidimo za koga li je Samsung namenio Note 20. Tako da, hajmo da krenemo od početka. Note 20 je kompaktniji od Ultra, da kažemo Note 20 Ultra modela, i to je prvi razlog zbog čega bi neko možda radije kupio njega nego Note 20 Ultra. Sad, zašto baš Note 20, zašto neki drugi telefon nekog drugog brenda, možda jeftiniji? Pa, naš argument ključni je zato što nijedan drugi telefon nema stylus olovčicu koji Note telefoni imaju. I sad, ne radi se samo o izgledu, o ergonomiji, već i o samim funkcijama koje olovčica nudi. Tako da, definitivno je to jedan od ključnih razloga zbog čega će verni korisnici Note linija da se, ukoliko im ne odgovara dijagonala Note 20 Ultra, da se odluče za Note 20 model. Sad, Note 20 stvarno nije loš telefon, nudi izvanredne performanse, ima 8 GB RAM-a, ima 256 GB interne memorije, ima 990 Exynos chipset, tako da to su stvarno sjajne karakteristike i definitivno je to odlika premium telefona. Međutim, interne memorija se ne može proširiti microSD karticom, što za jedan telefon koji košta 115.000 dinara svakako nešto što će upasti u oči mnogima. Sa druge strane dolazi sa Super AMOLED ekranom, što je za pohvalu i što je naravno ono što smo svi mi očekivali, međutim ekran je rezolucije 1080p, 60 Hz. Ovde možda nisu morali da uvrste neku višu rezoluciju, ali bi svakako bilo dobro da je tu ekran sa 90 Hz ili 120 Hz i na taj način bismo osetili te neke čari koji novi Note 20 Ultra donosi. Sad, što se tiče ekrana, ekran je potpuno ravan, nema zakrivljenja na bokovima, i ako ste to voleli da dobijete uz ovaj model, uz Note 20 model, onda ćete svakako biti uskrećeni. Međutim, ono što je prednost ravnog ekrana je pre svega što su manje verovatnoće da se polomi, ali ajde to da stavimo na stranu. Prednost je što možete da iskoristite pun potencijal, odnosno punu površinu ekrana sa svojom olovčicom. To kod Note 20 Ultra ne možete, jer to zakrivljenje na bokovima praktično nema više nikakvog smisla za korišćenje. Takođe, nameće se pitanje, ok, želim da kupim novi Note model, ne odgovara mi Note 20 Ultra, mnogo je veliki telefon za moj ukus, želim da kupim kompaktniju verziju Note 20, ali šta ja to zapravo dobijam novim modelom Note linija, ako recimo prelazim sa Note 10 modela, pa dobijate olovčicu koja ima brži odaziv prilikom pisanja po ekranu, dakle sada čini mi se 24 milisekunde ili 22, nisam siguran. U svakom slučaju, kada krenete da pišete olovčicom na ekranu, nemate taj osjećaj kašnjenja, dakle kao da pišete na papiru, i to je stvarno prvi put možda od kako koristim Note telefone da me je stvarno oduševilo, bukvalno ni malo ne kasnije olovčice. Tako da eto, to je još jedan razlog zbog čega bi neko ipak kupio Note 20 model u odnosu na Note 20 Ultra. Sa druge strane, Note 20 na poleđini ima plastičnu površinu umesto staklene, jer ovaj telefon koji košta 115.000 treba da koristi premium materijale pri izradi. Samsung se odlučio da ovde stavi plastičnu zadnju površinu. Nekako nam se ne čini kao pametan izbor. Međutim, eto, u ruci stvarno telefon deluje vrlo kvalitetno izrađeno, čvrsto,
Da vam nisam rekao da je ovo plastična zadnja površina, da ranije to nigde niste čuli, pitanje da biste to uspeli da prepoznate, odnosno da prosto kada kupite telefon vidite zadnju površinu i kažete ok, ovo je plastika, teško da bi se to desilo, stvarno deluje kao da je staklena. Note 20 model dolazi sa Samsung DeX funkcionalnošću, baš kao i Note 20 Ultra. Neke druge stvari koje mogu da kažem za Note 20 model da je laganiji, jer je i manji. Onda imamo tu otpornost na vodu i prašinu, što je svakako ogroman plus i što je odluka premium telefona. Imamo to bežično punjenje, imamo dobru autonomiju baterije od oko, ajde kažemo, 30-35 sati ozbiljnog korišćenja. Takođe, kamere na Note 20 modelu su izvanredne, one mogu da naprave fotografije baš kao i one kamere na Note 20 Ultra modelu, s tim da ovde nemamo periskop kameru, već imamo dva senzora od 12 megapiksela, dakle glavni senzor ima 12 megapiksela i ultra široko uglavna kamera ima 12 megapiksela. Telefoto kamera od 3 puta optičkog zooma ima 64 megapiksela, verovatno zbog tog hibridnog zooma od 30 puta kako bi ta fotografija mogla da ispadne što bolje. Ako na kraju pogledamo te neke mogućnosti Note 20 i Note 20 Ultra telefona, definitivno bi se primetila ta razlika pri nivelisanju šta to sve može više Note Ultra u odnosu na Note 20 model. Međutim, fokus nije na tome, fokus je da Note 20 donese neke prednosti u odnosu na prethodnu liniju, u odnosu na Note 10 liniju, a da s druge strane ponudi nešto malo drugačije od Note 20 Ultra, a da bude povoljniji. To nas na kraju navodi na zaključak za koga je Note 20 model. Pa po našem mišljenju to je za sve one koji prelaze sa Note 10 modela, to je sa nekog iz Note 10 serije, to je linije, i želite neke nove funkcije kao što je 8K snimanje, kao što je unapređena olovčica koja ima manji odaziv prilikom pisanja, kao što su novi dizajn sa tom postavkom kamera koja je drugačija, i kamere su definitivno bolje, ali ključ svega jeste ta kompaktnost u odnosu na Note 20 Ultra i naravno olovčica. Dakle, svaki verni korisnik Note linije koji želi da se nadogradi sa Note 10 serije ili možda neke serije pre Note 10 će, ukoliko mu ne odgovara ta velika dijagonala Note 20 Ultra modela i cena od 100, koliko već, 45-6 hiljada, će definitivno biti zadovoljno sa Note 20 modela. Tako da, eto, ja se nadam da sam odgovorio na to pitanje. Ja sam siguran da ćete vi dati milion boljih predloga za kupovinu u tom cenovnom rangu. Ja bih voleo to stvarno da vidim u komentarima. Međutim, ja sam hteo da ne skrenem sa fokusa i da se držim isključivo onih koji žele da pređu sa nekog starijeg Note modela na neki model iz Note 20 linije, da li je to Ultra ili običan Note 20 model. Tako da, ako imate neki komentar, pišite u komentarima. Ako vam se sviđa video, naravno lajkujte i podelite ga sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. A ako vas zanima detaljna recenzija ovog telefona, ne zaboravite posjetiti naš portal pametnitvoni.rs. Do sledećeg videa, pozdrav!